بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. بارك الله. Haizo kuzirambo kaya rika umparamje mke mazahidi ilimshuhudie yavoye fasiri yabo baada arihungu ye bahati aya za kwanza somwa rohele sambavi ye mwana wenyu iliri mpare yajea ileze hazikao habahati ya somo nasiri wamnyamudini hazalwa muzikimena shenda ya mwezi wa Ut mwashihi majina shenda mego shenda baada hungie bahati hasomo haruma ya ekoli ya moderne ya Moroni randie CP hata 3e en 2012 hondo namna yukange bidio ya rohe haukaya haka harama marau habahatisha hende haruma in Egypt en 2012 hende hafanya lezihiro la hahei ikautizamba mondoni baada mwaha yabo hanjia haruma likoli ya Shingereza hafanya Shingereza ya mwaha baada abo hahondwe bahati ukaya lazima yafanye msomo wa hazi msomo wa hazi huo haufanya yahonesa ukaya ngebidio yake miongoni mwa wana wa Komor ikaya hawaswili haruma insi hahe hawani kaonge shangi bidio jirumishe kabla kurushaji yedi maana ka uhatsauza hauhatsaua yasome ye misomo ya heze kamera kashe ili yaunde bahati ya jaharuma insi hahe yaje yafanye hazi hiyo wazima na ulikao wadukayo hazi yafanya kajazia yabo sha baada hasomwe hazi hiyo muda wa mahamiraru hafanya tena imshamilao marketingi ya namna ya uhuza na ukaza biashara harumaze nukikao zo kapri hena mnekao mrujo kwa haruma societe wumrikao yoru mishahaku harumora ambao harumaye marketing emruo yehutajwa ku haruma entreprise basi hafanya mwa kamili tena hafanya hazi hiyo shaka ya zia yabo ambapo kaya kairi baada sifanya maha kume haruma insi ya Egypt ni sihe Komor naone se bahati ya ukaya baada Malawi yani biharuma insi inu sha sijasifanya zihiro sibakati somo msomo ikao lazima na ufanya haruma insi hangu haja mahajana baada haja mahajana haja hakansi hafikiri ukaya hazina soma lazima ni tenziani yule maana kao nionekanga nyibanu ranza mwanawe elimsaidie fikra yasaidilwa wazima na mali kao lazima hela mbikangu bo shirika lazima zingezo mbili zikae zifikira na zemali haizo soko leo ino ikao ngefikio mwezi shenda ya mwezi wa Fevrier mahazizi na 20 hasa uza ya mparani banu ilijeri mke mazahidi ya ukaya hazi hiyo isangiyo harumao masoni hanyu harumaye mijie hanyu hela mdikao hawa hanyumba nge na bahati ya hunda kamera ikao ngejo msurveye ara karibu rahule kaharoha idani ikao hena namna ikao nge banu shala dhima muone mapicha ikao ngajori mishiha harumaye nimbaza hatu
nafikiru kaga mwanao kablia ranjia banu mono harumaze palo hizo yo nyumba wahatiwa baadhi ya mafoto ikawa mwanabo juu yo alama ya hezi kamera kao zote urumishiha hena mlikao habahatisha wa nyumba hiyo hansi basi kaya nge mahala hule hajayo angalia imelika wanga hanso dahoni ikaba njamru odahoni hule wasnokaya kaja kabala yego muona wakati anjia basi kaya bahatisha fanya mikawo zote jema waitu yujo tokamruka hanjia bala hafanya mnakabi wasoka maana wasoka ya shindana yeu ndo bahati ya wanzungozila bidimane kao makatiano nganjo mpara wae nasuri kao samabukaya nge pedeji wa shamashinu au kata hawana mjini asani habazima nao sha baada ya unai fursa ya fanya misomo ahulukala dhima sahewana na ajaki bazima naye ili yasome sena msomo huo wafanya zibazima makatiano nganjo mpara wae nasuri wamze mnyamhudini yajeleze hauraji ye fikra hizo bazima ikanga zamba vanu muone bazima picha yukaya hakikatan umsumekao ubidi usoma ubidi ulimishara msihatu. Assalamu alaykum karibu nasir wamze mnyamhudini. Kwezi madhamana wa polisi municipal ya mji wa Salima ni mahudhuria van. Kwezi engineer wa mji wa Salima. Kwezi fundi wangu engineer Musa Athman wa mjini haya. Ukao makazi hapa nge ya Egypt. Kwezi mazuki wangu madhamana bal mahudhuria van. Kwezi tungejitukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndani ngamshukuria Mwenyezi Mungu yanijailia yaniwasilisha bana au shukuria hena mruikayao hanisomesha ilmu isukayo aswatan fundi wangu zuki wangu Ahmad Amadi Jadim au kilanele zima la Papa Tarik ikayao hajitole ya kabisa haunisomesha ya ilmu ya informatique na wajao ngamshukuria fundi wangu ikayao demwenye unandisiza zihazizin yani umva wa electricity fundi wangu Said Omar ikayao nge Paris aba Zambauzi kwezi hupanga shirika nge hutajiao wandu haizo ngamshukuria wanama nanu wanasho wangu ikayao ngasibazima ohimisa le shirika lino maendeleo ya homji ya jojelia zifai wamje na neti kamili insha Allah. Kwesi tumejitukufu rare janji ya haruma umnofu namkiradhi rima lesheni shirika linu hili la kansi le shirika linu likansi hama teknisi waili hadani mananyasi msujien bwana Abdulatif Abdullah hawachao de mananyasi Abdurrahman Ishaq lihemi hawachao hama wanzi shiwaili handani de manamshawatu na Isa Ajib na ni manamshawatu Bahjat Ibrahim. Aizo ngarijohenda na unjia haruma umnof ikayao duarihimi sawan le shirika la hanyulinu ngali vaminio haruma hazindar yani dize hazi asasu kao dizahimisa ile shirika lino ngali vaminio haruma hazi za mwenje na kamera de surveillance na wajao na ulekeza ezila zombeza hanyu ikao dizaminia hicho kayons hizo dize hazi asasi za pangia haruma le shirika la hanyulinu. Kwezi wakazi wa mji wa Salimani umwenje na ujushuliwa na kabla hukana ngari utiao haruma ze nyumba za hanyu habe ya wangu ukale shirika la nasi
lijipanga ile shirika la ngalijuao ya la maisha ya he mwana Komor au makazi ya Komor. Donc hizo ngali tiao mwenye habe hawang wanyanyasi wamaluka karija mdatsini hotia turu haruma mapano ya hanyu yani haruma ne mkaunge na duka panga nzoli tilwa turu la mwaze mapano siu zikaza hizo hanamna ya utoshi. Le shirika la nas lifanya shirika la nas lofanya hezi lido lofanya hazi liorudi tena lido birilia haruma yezi hazi zila haruma miezi 6 ya kamili. Bimaana baada ya hazi ufanyishiha yeke ukarabu ba hamado ukao walifanya amadu heli zilio sha sui fanya baada ya miezi 6 jumutunda ina mushkila utukao once haruma umva wa hizi kamera umva hizi kamera ngasina tartibu ndar ukao hel namno kao su zichia. Donc sha rahare janji ya haku do nzarione sembavi haruma ye upande wa hizi kamera. Donc sha rahare janji ya umva narjo dunga mbavi mnaipidi wa video yo sheleziza mbavi erinjerinjie haruma ye musallif. Ni video ba? Ngaijunao wakati mwenyewe haruma umji wa Batsa Itsanda malalikao wajiri hawa ya tsukanyangu husu gari kao liparhani haruma namna ya wizi ligamatiwa na zinde za jiri. Ini kama siku wanu mafujari wedzi ikao wazoya haunjia harma imiji hauja warengeza mali ziloho mijini zinde za jiri legari linu likalibalia wedzi wanjia harma omji wa Batsa Itsanda ikama sihu bandia wala wajitia watsaha haini gari lilio haruma omji wa Batsa walipwe bateri la lindele gari kao dilo wakawalibalia owezi wanu bandia wanjia wandiso poaze bateri harume magari ya homji mashababi wawarambua wawazingiza wawagamata bandia wawagamata ya hifadhi ya mji warenge zanzma za upara ya serikali bimana de gendarmerie waje wagamate uwezi wawabalie kwenda mahakama. Lakini mashababi wao tena hili ligari lakala wanowezi zinde za jiri haukasi tendo hamanda zinu ngazijirio harma bandi ya mabavu menji harma ngazija nana harma inzuani ni mwali ile gari linu mkinike likaudo fanya taksi kamonao hundo mahala ni mafujari kaundo wabira wakaufanya wo msenje wa hao haruma geria ya mjini tije Marisa ye vunzilo fandwa vunzi ho dingoni asidu musoni mlebango muhanjia amando wajiprepare swa wazivunzu pia wazavunzu ne legoba
yonja meu kofroyo mala consultia hizi mashini hizi imprimati ngopia processing de tração Sichamunupia hola imprimati hola testeri hola conteur hema pesa hizi mashini pia hema pesa litamwe ekofroyo leo la faja hizi mashini zondraro leo Awe haremme wa mangoban wala we kasikamba sayini hakumu harashukuru charme kofroyo ashina ya bua safi ya njia ya ngima pesa ya haseminya bahi habule emna bao kuka sufrum ya numeriki hasomenya bahi sai kaskawa hatu rema ngoni ndine ndo bahanu kwa hema pesa mbabe ya no pesa awe zona pesa ya bo ordinateur ndaro ngene kofra ya menya abo ya menya ne ledisha ula penso wadilisha ya ngene msaidizi ngo kauzi jile humu unastani pia mmesa kufika hono ngatumna na pesa mabonuko uko dalom Bihatsa naonda yatsa na mujendo wao. au nipenda abuna tampea Kilimo pia hiyo mapesa usai juu. makabati ndio chotipe kazi jahende alafu kama mtu fikiri mri ya javanu mamona nambano hata jana huyo kauja kazi njema huyo jana kauja kazi njema afu kuno kabla hasiketi jana kaja kazi njema na kabula rendera avumu ndio swavili Rijari hundu lesanduku la mali la bura hunu mjini juzi waduvunza zinyumba za wandu waja wa virodi ngoni mwele sanduku hilo wakaya na rashkulu waungu wa ezuma zahe ledirisha waviri wa njia owenyi le sanduku hilo madhamana ngwamba ukaya warengeze mashini za ordinateur za disayazi hiyo zilone nezisabu za hema liwandisoto warandusi kuwabuwa hata leo wazirenge wenzao waanza wabue kofrefor ikawambese ndo ishingi wao emali habati njema houziro wahe le sanduku hilo kwa jashinda walibua kwa jashinda walijusa wabalia sha warenge ze mashini wa wenzao wengi abweza baki nasi huno mjini dukaya ngazi johambishiha hujuma nusuka leo inshallah wandu wao ambisi watahwa watu weneze hukuma za wandu wao eka wabaya wajaribu juzi la kurisahilisha haina ulonganga na ulonga zijaje banu ya saili batina mtami fo samlo tumbali kauli jaribu hama pesa nara mazaho mji nara mazaho wandu wakajaribu halafu lelo lijalifunziwa lirengwa mashini za kuchunga rudeliani lirengwa nzima katika account haina mahungu ya vale ya rushwa na hazi izirengwa abonge watu wabonga sino mshibari chero mshiba wa na natima mshahamji ukawa kwa chanda ukanje mahungi aizo ranzar munishene babi ele situation heli liyo haruma yinsiat donc yo yanzere le sokangi yo wajibu aba zinyakati zino wandu wajadidishe babi ihfadh donc kana wanaruma izinsiku warumia haruma daraja za satellite au ze zambe ze baslama ukao chasa aba kariti donc he ila sécurité ya hatu donc dima kadwon wajib yo kalewa ruma rungu hamada zenu kalewa na kao zensi rambuka zende usoni de ila jitahidi kao do wazifana wangu ruma satellite wala ya wabangu baina yotundia baina nsinansi haurumia ze kalite za drone donc si ça va handa ranzor jirandis na ba mratse ngo kayo ngujota gardien kaya helirio nawa ba madeli za chiria baka magardien shi utso jambo kaya usukuyijio je vunzio tsombo kaya bala baka kwa jaka hazini wakati hiyo donc kamera oyeka ngandama
donc ikahum mabioka heli jomu hansu kaya ya fanya hasi heli ikahum ujoifanya kana jambo yoka hasiuha au haruha kaja shinde ya jahazi. Donc ndio wajibu kale hori sahilishe zilino mkao ndo wafanya waze biashara na hii na bantu kayonsi pia ukaya richiu la zino habari zinu ziana rumwenzi ya aba. Donc hizo yeze kamera ngizo na parti ukao izo na parti ndaro aurambie henda tanne. Donc sisi vitungua haruma ze kamera za 2 mega wenda 3 megapixel, wenda 4, wenda 5 megapixel kandi hizo rizurumia hon. Donc maana karturumia ze kamera za TV ukao ni mtaala mshinda zirambua uka hizo daraja ya misu maana ngarinda haruma development abari bidi riandiso omwe ya hajumba bihenna zurufi toka zonsi pia. Donc wandu kao batikiwa rake kamera ngijuka ya hali ya wengi mambo namna hiyo huno kazi nongoza namna kwa ngarelewa nao ye maisha ya mkomoro. Donc haizo hena kalite soka yonsi pia hena mne soka yonsi pia umrie jarumani shirika la nasi ngarjo shinda ribirilane baina homenje na pande wa hizo kamera. Donc rija labo tofauti mbabu kama suta bihambabi baadhi ya he makilia watu ukao wakati woni soka ngarazao kamera ukao ndati wone. Donc kwa nari shendere ile wanokana ze kamera de surveillance ye hamamru kwa muhatsi wangu kwa muangalie eka humtri afukol humbalilia bokanone zilobonze. Donc kwa ungi wajibu ya kamera ione shangi yone namna jikazi wao iti pula. Donc ngabo ze tartibizo pia. Donc hena mna yur shendere ile wane ukana banunga bo kamera kwa tit kwa hema bahath kwa suona mbavi arumaze ze seria au ze filmu ukao shazila haswa zati ze kamera zifanyao hazi bazi hina hiyo ngishone namna hali ka shurumia. Donc karango kanga fanyao kamera de surveillance haruma nzia au likol au hina mahali soka yonse pia lazima huwe kamera yone sino yabo kero shende ifanya hazi ile namna ijoka la ijoka. Donc wala batike harara parce que banu inwe manoka wala mungari kazao dokari wone zijoko jira parfois ni sa yimdu jamba ngudo yiminya shabu deja saone ini namne tsoka yonse pia yabo izande la mahtaji yabo ya minya yabo ndi yarenga ila wanga zijamuka ya nyabandi atoka kaba ya nyalabandi atoka kaba donc yabo ya minya yabo ndi yarenga. Donc yo kabatsa ata harara ngabo ze position shara wakati na amini ukaikaram ukamduna te grillage ubodingoni mwe kamera yabunga sinemana ukaizo kartuzi kaza ba ala hazarta dukanga rambu hao ihazi namna yoko hifanya ile sécurité ya hila mbahindu ijoko ka. Donc hizo dispensario ne sembabi izila qualité za hizo kamera kando zirumia au karuma 2 3 megapixel 4 megapixel rawaswi ile daraja ya mwiso ka dizili yaba 5 megapixel armaze kamera za outdoor au indoor ramba kamera za ndani au wanze hiyo di daraja ya mwiso. Donc daraja ya mwiso yino hiyo zitafauti zazo doka izungizo hama dabara tukansi jangu riona nao matso kwa matso. Donc video utajia wandu washedewe lewe heze tartibu hizo hasota doka rizio dambu kare kazi kamera sha mruya tiziwana hiyo karano shida ya hadisi hiyo kwa shida ipange haizo na aminiani kwez madhamana wahe mich nane madhamana ya he dawla ya hatu nari jadidishe ya hifadhi zenye wakati zinu kwa madelu maziwana zinongozi la dilia ritie ze kamera haruma za nyumba za hatu ribirilie zila dhahabu raze hansi nano muamala wa hatu yemukao leunga wena turu sione nziro turu la 2 millions au 3 millions daoni hao sione nziro yo nungukao ke notimizi miliero ukao utie wilo virilie zila nungo. Donc uteo kaya yeweske ngotiyo ila kamera wabudahi abo nukuti yabo ngiyo hamanga we yabo kawe itia ngabe tartibu zukaya ngawe Faransa wartonza rumbuye shini kwa baba tike mkumwa rujenda hiyo. Donc heni mahaluka udolio ujoshinda usidunge haruma nzia he telefone portable ina nzia toka yonsi pia ujuidunga hama ngawe bala. Donc vatikata tofauti au mataradudi ukaya ibanitio ndo video kozibirilia dawe wawe he telefoni yao jeruka rizurumia hata haba ngamandu kwa wazidunga. Donc juzi bano serikali wariveha ma nzana mkajuzi waviha ma lala wariyo sampanya maundi sisi leo ritia
dalao lo sofanyo wezi nema rendanai haruma yensi. Donc avo nafikiri kaya ngiyo muhimu habura ono kao zilunguzina bangi zo muhimu zinyakati zini. We manama ufanyao ye commerce utsione nziro hukaza ze kamera hovirilia ye biashara ya hao hauona heni zijirio haruma ye magaza zao heni mahalo kao deulio. We ufanyao ze hazi mbali na mbali utsione nziro hotia ze kamera huka kabati hasara sukayons yuka wazikubali uka wazifiao wazishukuriao heni namno kao dizendao ngari parao tena zelikoli riremacho haruma ye hifadhi haswatan haruma zelikoli ikao nizona wanawatiti kabisa ende ngasina wakati kao wana ngwa hibwao ngasina wakati kao angiona mafaidi menjo kao hozitia haruma ze kamera haruma zelikoli ahandani do survey ye fundo kwa wakati fundi myojua afanya mbaule la mishimbavi hakansi la shela sa kaunga bumkangu mono au ngina ngiyo sa kama ye mudiru hatuja muhimilia donc ya wengi jufanya ila jitahidi yahe yokaya kabati donc awila kamera ngiyo hama sena irengezi la place zae mamudiru kangu zona ngwa virili wao donc awila hazi hao ngazifanye wao hina namna ya lazima witi aruma kampanya tena nguono ngawe hama wale shefu muhimilia donc abundu ngujofanya hazi hamade helu kao haimilwa nemweni donc ukabundu kanza ya deme donc ngari parao na bamweja yokana kamtsuyo tabiha mwehula yezindu mahala sha yezindu pia ngasinizo pia haruma le shirika la hanyo hina kalite joka yonsi pia ngisovan karatsoka mdemo ahule jerumkeziziwa jogamba kazitsina vamana hawindinisha yezindu pia ngizovan vadzima ye vamana ya hawa ye zombo za hatu zombo za swafia za pangia hena anhowe mahusoka yonsi pia aruma zisufa pia ye malibo ngari sahilishao ye mabiria wa hatu ze hazatu ngizona dhamana ya miezi 6 wa utundi za bure yani bimaana sha arumwe kalima la utundi wa bure ngauja hena mnaji leo karikaza ze kamera vaja aina mushkila utsoka yonsi ndiya tsione nziro mbatsambuka ya ngondo ya tsotse ramka kaja shinda ya par la mduna par direct ngarjumu milia henna sai itsoka yonsi pe wala sulu henda hata masihu no ilie client yatsi tabihe haizi la nukukao dia zitia donc eka ya mrahari para direct kaja tushe yezendo awakati ila ujojarekeziwe zendo zahe ila haziyahe bure aruma muda wa miezi 6 haizo limdelili yani fursa ya dhahabu umeziona ukana risisi zebei wakasiri no rizidishe ya hifadhi hasonsi pia hale riko kaza kamera ha 10,000 francs yani hina kamera 10,000 sha haruma umeziona zebei zisihi ngiyo 5,000 francs yani bimana ye hazi pia hina kamera ituka yonsi hina sabisha kamera ndo ashitiao kazao ha 5,000 haus yo jadidisha mbavi ya hifadhi cha umezioni yani aruma ye wandu ngarenga wandu 10 wa mando ukawaja ngarjua parisa fursa hii ukana hinna hisabu reka ngo mirandaru reka 10 sha hinna hisabu toka pia ha bei ya 5,000 aruma wa ila ramba wa mandev ijuka 5,000 baada yao ikamdo harata aruma fursa dhahabu hiyo ujoreje ila madheli yaka waziziwa hina kamera 10,000 donc ngari ngamdengo mbavi ya shabahashino ni mjuze ni ukaya le 1er mars ngari joti anziani harumo mlekezo zombo zahanyu rangu ordinateur portable ordinateur fixe na hina soka shonsi pia sha electronique le 1er mars ngari ngajuka tayari shilekeziwa vanu donc habe ya urahisi haku donc wandu watsione nziro baina ya he electricité na neze kamera de surveillance zinongo pia bei hawang kibu watsena wakao tsimpaka mrali be wakatuzima shasujua heye la maisha rolonai mujua ya doliva tranche ka kadondaro ka kadonne no muhimu risidilane kabani
na amine kai kangari sahau objectif yatu kari sahima pesa afiru kabisa karja joja rumensi yino norika naye fursa lokari ro shasi se objectif yatu do kayari an keno kira behni josoma yenza hende bonze no randitsa rodamba yensingi yosu developer donc video ritsanganya hasonsi pia vanobweshe muhamnazi kangujiwa ndondo natsohuja ridweshinda watu refanya nazi rehuza donc yo heni mbaba hanu ngiyo nayo nge hutaji wao haruma yensi donc sio muhimu hatu dokaya riende sembari yensi yembabu usoni haswata haruma hizo sisi rijoshina na donva wahe electricité du bâtiment na hizo kamera de surveillance rekada haruma ze shawari ani onziani rekado malahoni haina mahali tsokayonsi pia kange hutaji wao donc mdoya tsike mahara au kaya mratsambe ze kamera bwesizo hali la ngari ono kanga ngizo hali shangari aminio ka sisi rihisi ze douleur par rapport ya he maranya donc maranya ngarwa puliao haku nori shinderi tie zenongo zinunziani ke ja jezen siko insha Allah assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hotahani haraka lukaya ila de namna hena mduka wasomea afikiru kabisa yungu ajiliwa katika kahambano hambukaya fundua ya msima informatiki mana Muhammad Bolero ikao hasomea bushini namna kano wasa sumule hali anufanya exposition jela jafa ni msumo wa jimla haukaye kamba saa somo amrundo wakansi hali mazimani mafundi wakani wadhamani ikawa kapa la fanya mambo du jury ili wafanye hazila alafanya seresheyo kaya hali ifanya exposition ifanya banu atasira bahati ya rasoma bonzeri kana rusuka wahara kaya hamre bahati ukaya ha expose namne kao so pia amini zengo zinu na mwambio kaya insha Allah zifikira zinu mfikiru kaya so pia riwono kadambilo hadisi ya ukaya tabiri shari wanzo za jiri yabo ukaya alama yao mjiwa majani wa hatu hawa alama yao mjiwa wa batsa ila fursa ya ukaya so pia hashirihe wakati yakufanya mukadima wahi ambaye polisi municipal ndio yavumbu handani ifasiria yabo lokaulo nikao wakansi harma mja harma babu washihido dhamana hifadhi ya zengo hizo yabo fursa yungariambia bazimani madhamana akawaja na polisi municipal bazibano mja ukanga mono wazee wa hatu banu kama mono Sidi Hasani anono Umari anono Bolero o madhamana wa mja kwa wao kama harma stabilite o mja Salimani na mdema Zambe akanyondo jo zamba zishilwa ndo majabanu ilirunde bahati no kaya hakikatan ngeri unruye bahati ya ukaya sonse pia ina unruye bahati ya soma ya haja ruhundu namna hema na wayafanya besendi hizo jonda namna ushidariunde surveillance ya mjo hatu haizo tsukaya na matazume njisha lokaya ni majabanu mazahidi rala harume municipali huja hujaima tamana mjimli yoba nikao aminukani wa kalimani mji wa Salimani ukaya Sidi Hasani na manama Umari wa Hamada Mnemuma na Hamada Umadi Jalimu aminukaya harumo mji wa Salimani ngani mengoni mwekazi harumo ozima wa hanu mwezamba ngazoheshilo yaboe mathomana wa mji wa Jabaloba harumo wao wakina mji manama Muhammadi wamsaidie uomkalimana ho na mji kamili shayethwa mana tena harumaye polisi municipal ndimena kaunta vile maana kaolika hauna madhamana wajua ke mazahidi harumao pande wa mafundi ngani ono director maana hangu Muhammad Salimu hakahambokal nana zalikol tena efasiria yabo sonsi pia sara riparo hamasa ngozinu hena mrabala msango hayaje bazima ngozinu haizo kweza tukufu monwe namna ikawe manahanu a expose zeno kikao hazisomo harumense ya Egypt hajabanu hazamba mazahidi ngarbo mezi mukaya aranzile premier mars hazamba bala kanga sina hazindaru kikao hazisomo baada ya surveillance heze kamera nana electricité nana namna ya informatique kikao ruhundu ya bahati kao ngaye na shamba maintenance harume kizungu kazi minyiha baada zikula zirumishi hao shanga spanshi hao ya borun rebahati hiyo ukaya insha Allah taala Mwenyezi Mungu jailia zike mafaka ya
mji nensi ni libavu waje ili kimfano mwema harmo wana wa he komori nane bafula hatu salimani kumabenza haizo msukamle nduzia yabo akaikabidi baje manane kao ham preparaje afanye marhaba yayo anjo karibisa Umari Muhammad ibn Mumma ya jabe shile marhaba deshe wode mananya sha yeki dau yeki mastehi do kari pare mzima harmaze watu waliobanu yaje ya beshile marhaba tengo jimla ili yaje abe zengo zinu horeje harmao mji rohebanu rijueri zambe sirakabanu rizishanyishi hena mwansi pia haizo abo umono mume wa Umari abo hamada badi bolere kwa defundi wahe ya ndo faraje bana bashile marhaba karibu mwana hapa la bole umara bola ngata ngwara au bundushi Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakala wa nasiri sani misema no ni bashile ni marhaba hoji mkwani wa pia ri ombe munguza ngozi nyuzi ngenziani kendo bahi shardo enda mwendore parawanu rejarabiwa hena mnazongo zinzebadio wengi abo sisi nambasindi wazee wa hahe ngarimbashila marahaba rimte kuraje kabanu zindongo yandisao na banu mando zinongozo kanziro ya tsijona mbandongo ha jahamba ngwichililio kabo kirimdo ha hende hata mdo hale mewa zinongo bizuzo de projet mdo surtout densi shaya sane yafanye kindudu hazimbavi ya adosubiri nezembi okabana tazizo hazi ukirimdenda fanya hazi hakakali wa hado yo wandu shatso de projeha mukange jukiri wakati onde mndu kirimdu harenge wandu ngofanyo hazi hata wala mndu ya loenao kwatu kwatamba mndu za kweli shanga mndu adosubiri so ndizo najumusuya antanke mwana wangu mwana hangu kasani adosubiri anezo ngo izo kabana nduso mazeno ngo haikangi ha mazeno ngo sha abahainura hakatujoze no go kikanja mazeno ngonde aju uhisi woziro heze no go shangu jajainda yashinde zendele nizo inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين